Damos comienzo a la categoría infantil masculino. Pueden realizar el calentamiento los siguientes patinadores: Rubén Mayo, Mauro Fernández y Eizan Calo. Queda un minuto.
Fin del calentamiento. Patinadores, abandonen la pista. En pista, Rubén Mayo. Preparado, Mauro Fernández. ¿Quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. Oh, la saeta al cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en la mano, siempre por desenclavar, cantar del pueblo andaluz, que toda la primavera anda pidiendo escalera para subir a la cruz. De la tierra mía que eche flores a Jesús en la agonía y en la fe de mis mayores. Oh, no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, si no es canto voy la mar. Oh, no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero.
Puntuación para Rubén Mayo del Club Patín Berenguela. Técnica 11,72. Componentes 9,59. Deducciones -1, que hace una puntuación total de 20,31 puntos. La suma de los dos programas hace un total de 35,22 puntos. El patinador se coloca provisionalmente en la primera posición. En pista, Mauro Fernández. Preparado, Eizan Calo.
Puntuación para Mauro Fernández del Club Valladares. Técnica 17,64. Componentes 10,01. Deducciones -1. Que hace una puntuación total de 26,65 puntos. La suma de los dos programas hace un total de 46,14 puntos. El patinador se coloca provisionalmente en la primera posición. En pista, Ethan Calo. Two words collide, revelations. There is so much at stake. Seems like freedom's up against the road. A man against man, can any nation stand alone? In the burning heart, just about to burst. There's a quest for answers and a reach of the first. In the darkest night, rising like a spire. In a burning heart, you're mistaken for fire. You might find me by the water. Oh, you see me like a stranger, singing, amen, amen, amen.
Puntuación para Izan Calo, del Club Patinaje Ribeira. Técnica, 25,96. Componentes, 16,16. Que hace una puntuación total de 42,12 puntos. La suma de los dos programas hace un total de 65,09 puntos. El patinador se coloca provisionalmente en la primera posición. Con este patinador damos por finalizada la competición de la categoría infantil masculino. A continuación damos comienzo a la categoría infantil femenino. Pueden realizar el calentamiento los siguientes patinadores: Sofía Martínez, Noa Martínez, Alba Moredo, Claudia Veiga y Aroa Traba.
Queda un minuto. Fin del calentamiento. Patinadores, abandonen la pista. En pista, Sofía Martínez. Preparada, Noa Martínez. That's life. That's what people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change their tune when I'm back on top in June. That's life, funny as it may seem. Some people get their kicks stepping on a dream, Ivy. But I just can't let them get me down, no, no. 'Cause this big old world keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a queen. I've been up and down and over and out, and all the drama I've seen. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life. Oh, I can't deny it. I thought of quitting, oh, but my friends just wouldn't buy it. But if I thought it wasn't worth a try,
Puntuación para Sofía Martínez del Club Masia. Técnica 18,81. Componentes 10,09, que hace una puntuación total de 28,90 puntos. La suma de los dos programas hace un total de 42,59 puntos. La patinadora se coloca provisionalmente en la primera posición. En pista, Noa Martínez. Preparada, Alba Moredo. Mi deber es pelear.
Puntuación para Noa Martínez del Club Covelo. Técnica 16,73. Componentes 11,42. Deducciones -1. Que hace una puntuación total de 27,15 puntos. La suma de los dos programas hace un total de 45,03. La patinadora se coloca provisionalmente en la primera posición. En pista, Alba Moredo. Preparada, Claudia Veiga. Any band that is handy can make me feel dandy. I don't need a brandy for kicks. Give me a rhythm that's Latin, an Irish showman hat. My South American drink, samba. Now I have the answer, become quite the dancer. We're tumbling around day and night. It's a wild roller coaster with each movie poster. The more I soak in the spotlight, had me right at hello. Now I wouldn't let go. Getting used to this phase of the game. Must be the second best thing that don't come with a ring. It's the honeymoon days. Oh, okay, fellas, key of G. Wait, you're saying, who is she? Hey, there, New York town. Put your ears on and let's burn this bandstand down. As you know, I'm not from here, local legend like some here. Yeah, but now that I've come here, it's where I wanna be. Love that music you're playing, got me stopping and swaying. You can go, but I'm staying. It's where I wanna be. Let me hear some Louis Armstrong licks, basic boogie in the mix. Fat Cat Calloway for kicks, and where I wanna be. I'm where I wanna be. I'm where I wanna be. Goodness, Dwayne, you gotta stop gushing. Now I'm blushing. Oh, gee whiz.
Puntuación para Alba Moredo del Club Arealonga Chapela. Técnica 12,87. Componentes 10,09. Deducciones -1, que hace una puntuación total de 21,96 puntos. La suma de los dos programas hace un total de 41,22 puntos. La patinadora se coloca provisionalmente en la tercera posición. En pista, Claudia Veiga, preparada Aroa Traba. Damas, caballeros y niños, bienvenidos.
Puntuación para Claudia Veiga del Club Omega. Técnica 17,77. Componentes 9,17. Deducciones -1. Que hace una puntuación total de 25,94 puntos. La suma de los dos programas hace un total de 45,47 puntos. La patinadora se coloca provisionalmente en la primera posición. En pista, Aroa Traba. Drop this. Yo! My heart beats to your song. A melody sent from God. I can't breathe when you're gone. Yes, I'm deeply in love. Be my Valentine's. Every single day of my life. My God is sacrifice. Night and day, night. Today's the day. I know you feel it beside. Cause today's the day. I'ma lay it down. I'ma get up so I can get down. Hear me roar, hear my thunder sound. I'm the lord of the underground. I'm part of the jungle. Let's go. I can't wait, I can't wait to see you go. Round the world, my people go. I can't wait to see you go. Round the world, let's go. I can't wait to see you go. Round the world, my people go. I can't wait to see you go. Round the world, my people go.
Puntuación para Aroa Traba del Club Omega. Técnica 23,65. Componentes 9,75. Que hace una puntuación total de 33,40. La suma de los dos programas hace un total de 54,09. La patinadora se coloca provisionalmente en la primera posición. Pueden realizar el calentamiento los siguientes patinadores: Noa Fragueiro, Noa Camaño, Alicia Castiñeiras, Andrea Hermida y Sabina Gómez. Queda un minuto.
Fin del calentamiento. Patinadores, abandonen la pista. En pista, Noa Fragueiro. Preparada, Noa Camaño. It looks like you ran afoul of something with wicked claws. Eat, sleep, breathe it, you're full of the stuff. Go back, get tied up tight. Wheat, meat, dairy, free, teetotal, happy, clappy, high on life. You should try it, you know. Go on while no one's looking. Got you now. Caught red-handed in the biscuit tin. 'Cause you do keep me quiet. Nicest, sweetest, utmost in everything is so charming, very charming. A well-reckoned, faithful, no one's ill at ease and put their deepest Swiss bank trust in you. No one saw it coming. Cause you do keep me quiet.
Puntuación para Noa Fragueiro del Club Arealonga Chapela. Técnica 14,60. Componentes 13,42, que hace una puntuación total de 28,02 puntos. La suma de los programas hace un total de 48,77 puntos. La patinadora se coloca provisionalmente en la segunda posición. En pista, Noa Camaño. Preparada, Alicia Castiñeiras. No volverá a burlarse más de mí, no volverá a impedir que sea libre. Los derechos que hoy ganamos han sido gracias a intentar romper normas. No volverá a asfixiarme otra vez, no volverá a humillarme a sus pies, no volveré a dudar si yo para mis padres soy mágico. No volveré a la prisión que me abrió, no volveré a mirar quién soy yo. Soy revoltoso, únete a la rebelión. No habrá evolución sin la revolución. Rebelde y revoltoso por una causa leal. Si la trans sigue suelta habrá revuelta. Ven a ser revoltoso, únete a la rebelión. No habrá evolución sin la revolución. Rebelde y revoltoso por una causa leal. Y si falla ve de vuelta la revuelta. Para escuchar nuestro clamor. Sabes que a veces tocará romper normas. Si ves que en tu vida no hay justicia, sé un pelín travieso, un toque de malicia. Pues si tú toleras lo que te desquicia, no cambiará. Aunque habrá quien quiera derrumbar tu empeño, piensa que da igual que seas muy pequeño, porque si no vas a defender tu sueño, puede que te creas que ya está todo bien y no lo está. Y si no lo está, actúa y lo estará. Con un simple rumor se genera temor. Desata un tifón, un sencillo aleteo. Con un trampolín salta el más chiquitín. Con una flor sola se empieza un jardín, sale el sol. Cuando lo marca un tic-tac tu presión, escápate ya, reescríbetela o te asfixiará. Y habrá quien quiera derrumbar tu empeño, pero que más da que seas muy pequeño. Si no vas jamás a defender tu sueño, no ocurrirá. Aún puede que te creas que ya está todo bien y no lo está. Y si no lo está, actúa y lo estará. Tan solo tú
Puntuación para Noa Camaño del Club Boiro. Técnica 25,40. Componentes 12,24. Que hace una puntuación total de 37,64 puntos. La suma de los dos programas hace un total de 59,13 puntos. La patinadora se coloca provisionalmente en la primera posición. En pista, Alicia Castiñeiras. Preparada, Andrea Armida.
Puntuación para Alicia Castiñeiras del Club Patinaje Ribeira. Técnica 20,30. Componentes 13,34. Deducciones -1. Que hace una puntuación total de 32,64 puntos. La suma de los dos programas hace un total de 54,94 puntos. La patinadora se coloca provisionalmente en la segunda posición. En pista, Andrea Armida. Preparada, Sabina Gómez. All the beautiful sounds of the world in a single word. Maria, 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 Maria. I've just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Maria, I've just kissed a girl named Maria, and suddenly I found how wonderful a sound can be. Maria, say it loud and there's music playing. Say it soft and it's almost like praying. Maria. And the money owing, and the sunlight streaming, and the natives steaming. I like the island Manhattan. I know you smoke on your pipe and put Latin. I like to be in America, okay by me in America, everything free in America. For a smoke me in America. Buying on credit is so nice. One look at us and they charge twice. I have my own washing machine. What will you have though to keep clean? Skyscrapers bloom in America. Cadillac bloom in America. Industry boom in America. 12 in a room in America. Lots of new housing with more space. Lots of doors slamming in our face. I'll get the terrace apartment. Better get rid of your accent. Everyone there will have moved here.
Puntuación para Andrea Hermida del Club Ushaina. Técnica 23,92. Componentes 13,33, que hace una puntuación total de 37,25 puntos. La suma de los dos programas hace un total de 62,57 puntos. La patinadora se coloca provisionalmente en la primera posición. En pista, Sabina Gómez. I was 7 years old when I got my first pair. And I stepped outside and I was like, Mama, this air bubble right here, it's gonna make me fly. I hit that court and when I jumped. I swear I got so high. I touched the net. Mom, I touched the net. This is the best day of my life. Air Maxes were next. That air bubble, that mesh. The box, the smell, the stuffing, the tread at school. I was so cool, I knew that I couldn't crease them. My friends couldn't afford them. 4 stripes on their Adidas. On the court, I wasn't the best, but my kicks were like the pros. Yo, I stick out my tongue so everyone could see that logo. Nike Air Flight book bag was so dope. And then my friend Carlos's brother got murdered for his fours. Whoa. See, he just wanted his jump shot, but they wanted his starter coat, though. Didn't want to get caught from Genesee Park to Othello. You could clown for those pro wings with the Velcro, those were not tight. I was trying to fly without leaving the ground, cause I wanted to be like Mike, right? Wanted to be him, I wanted to be that guy. I wanted to touch the rim, I wanted to be cool, and I wanted to fit in. I wanted what he had. America, it begins. What we can't have. The commodity makes us want it. So expensive, damn. I just got to flaunt it, got to show 'em. So exclusive, this, that new shit. $100 for a pair of shoes. I would never hoop in. Look at me, I'm a cool kid. I'm an individual, yeah, but I'm part of a movement. My movement told me be a consumer, and I consumed it. They told me to just do it. I listened to what that swoosh said. Look at what that swoosh did. See it consume my thoughts. Are you stupid? Don't crease them, just leave them in that box. Strangled by these laces, I can barely talk. That's my air bubble and I'm lost. If it pops, we are what we wear what we are. But see, I look inside the mirror and think Phil Knight tricked us all. Will I stand for change or stay in my box? These Nikes help me define me, but I'm trying to take mine off. Started out with what I wear to school that first day. Like these are what make you cool. And this pair, this would be my pair of shoes. So much more than just a pair of shoes. Nah, this is what I am. What I wore, this is the source of my youth. This dream that they sold to you. $400 and some change. Consumption is in the veins. And now I see it's just another pair of shoes.
Puntuación para Sabina Gómez, del Club Arealonga Chapela. Técnica 29,63. Componentes 16,50, que hace una puntuación total de 46,13 puntos. La suma de los dos programas hace un total de 76,45 puntos. La patinadora se coloca provisionalmente en la primera posición. Con esta patinadora damos por finalizada la competición de la categoría infantil femenino. En breves momentos procederemos con el desfile. Club Arealonga Chapela. Club Berenguela. Club Puxaina. Club Boiro. Club Covelo. Club Maxia. Club Omega. Club Valladares. Club Patinaje Ribeira. Comenzamos con la entrega de trofeos infantil masculino. Primer clasificado, Eizan Calo. Y ahora ya empiezo, los dos seguidos. Segundo clasificado, Mauro Fernández. Tercer clasificado, Rubén Mayo. Entrega trofeo a primer clasificado Mario Alborés, miembro de la directiva del Club Patinaje Ribeira.
Entrega trofeo a segundo clasificado Sonia Calo, miembro de la directiva del Club Patinaje Ribeira. Y al tercer clasificado Álvaro Calo, miembro de la directiva del Club Patinaje Ribeira. Categoría infantil femenino. Primera clasificada, Sabina Gómez. Segunda clasificada, Andrea Hermida. Tercera clasificada, Noa Camaño. Entrega trofeo a primera clasificada Mario Alborés, miembro de la directiva del Club Patinaje Ribeira. Entrega trofeo a segunda clasificada Sonia Calo, miembro de la directiva del Club Patinaje Ribeira. Y a la tercera clasificada Álvaro Calo, miembro de la directiva del Club Patinaje Ribeira. Delegado del Club Valladares, por favor, ven por aquí. Damos por finalizado el campeonato. Los patinadores, por favor, abandonen la pista.